Siyakhuleka emhlabeni wonke ungonyama lengodla ungudlaphu noma lemonto enkulu ethwala ezinye imonto incwadi encane engafundeki ehlula abafazi amadoda bayifunda behlulukhu yovula bankokhiye sekuyisikhathi sagcinana ngani zakwethu ukuthi sibe nani abantu abasifunayo asiqale ngenamba inamba enisithola kuyona u062 017 1320 062 017 1320 namhlanje njengoba sila sifuna ucacisela abantu ngomsebenzi wala ekhaya wonke noma singeze ukuveza wonke ngokuhlukahlukana kwawo njengoba sila kunabantu uthola ukuthi khona ufuna isigubhu uthola omunye ufuna isipoki uthola omunye mhlawumbe ufuna lelo bhodlela uthola omunye ufuna icansi kuyehlukahlukana uthola omunye umuntu ufuna usizo abantu emhlabeni abafani kunomuntu ongamgeza kuphela impilo yakhe ephambili kunomuntu othola ukuthi yena udinga isigubhu ba isigubhu leka masenza into kube ukuthi seyiphoqa impilo ukuthi impilo yakhe ayiye phambili ngenkane so ke kuyahlukana ngomuntu ukuthi yena okwakhe kuhamba kanjani uma sikulendluke njengoba nibona la kwangonyama la kule ndawo esifika la amacala siyawathetha la njengoba nibona indawo amacala siyawathetha umuntu ohambile siyambuyisa umuntu ofuna into izizigubhu zezithwalo nezinhle nezimbi la siyakhuluma la ngoba la kuyaphilwa futhi lapha kuyabulawa kuyafiwa indawo likubili lapho khona ukubulala khona ukuphilisa kule ndawo nibonayo le umuntu ofuna ukuthi aphakama ababe kahle empilweni ufuna amandla ama namakhosi ezinyosi nazi inyosi niyibona yizo lezi eyindiza la inyosi mhlawumbe umuntu usohlushwa umuntu empilweni yakho uyakuhlupha lapha siyakuletha la mhlawumbe nalibhizinisi alambi kahle siyakhulumela mhlawumbe uyinyanga lapha siyakhulumela sikunika inyosi uhambe uyophila impilo emnandi impilo ezokujabulisa nawe njengezinye izingane njengobona izinyosi ziyandisa sikunika uphondo olubona lapha uhamba kahle konke okay siphinde size lapha emnyama uma siza la kube ukuthi ke indlu le kunendlu le elibona la woza bawonisa indlu le nje bonibona umgodi la indawo lekamkhulu le ndawo abefundi abasindisiwe nabangasindisiwe bamabandla siyabaletha la kulabantu abafuna ungabe ukuthi ungabe nento bayiphathayo nangu umgodi walubona umgodi lo induku kamkhulu le njwalibona induku ihleli la kamkhulu umuntu owebusiness uyeza futhi la asithi ndoda lapha ekhaya ngabe umama uganile so usaba ukuthi ke indoda ingabona igubhu la siyamlela somkhulumele aphile kahle kodwa engaphethe lutho mhlawumbe lapho uzilekhwini futhi uphiwe imali la siyakuletha la uyakwazi ukuthi ke umuze amandla ufuna amandla la uzosithengela i-necklace usithengele ama-ring njengoba ama-ring lawo uze nakho la sikwenzele umsebenzi lo wamandla kuthiwa ama-powers ngesingisi sikwenzele kumkhulu sicela sikhulume naye ebese ke seziningi into ofuna ukuthi uhambe nazo kodwa okuningi siqeda la ekhaya mahle nathi phansi nasigqoko simnyama njengoba ngithi indlu kamkhulu umkhulu lezi gqoko yena indawo kamkhulu le kodwa okuningi ngasichaza siqeda ukuthi ke igqoko emeleni kodwa ke le ndawo le abefundisi zinyanga into onebhizinisi ongafuna uphatha umuthi uyeza la sibone ukuthi singamenzela la kwenziwa into eziningi ke la emsebenzini emsebenzini bayahlupha mhlambe abantu abaphethe abakufuna emsebenzini siyabakhulumisa la ukuthi akuhambe bona ungena emsebenzini kusale wena kule ndawo mhlawumbe unezitha la siyakhuluma ukuthi ayiqhele kuwena bakufuna ikhuphu eziye phezulu